drivers seem to have some problems finding the stadium. Передача стилей, стала сюжетом, Okay, your questions, it would be speed up things if you would ask them in English, also the Belgian press, if possible. İmkan varsa sonlara İngilizce vereyim. If not, we will translate. The president said this morning that 6-on-6 is a must for Olympics. How do you feel about it? President, you have own calculation. We look at next game. The next game is here at Cardiff tomorrow. We are playing against an opponent who is very tough. They played till now this season 5 games ago, 2 in Champions League qualification, 1 Europa League qualification, and 2 games at home in their own competition, and they didn't lost 1. So it's maybe in Europe is not a big name, but it's a very, very tough opponent. Adele Prezidenti bu maçtaki örneğin alt olmak danışmış sonundan ibaretiydi ve maç maçı bildirdi ki aslında çok çetin olacak. Karabağ'da biz her maça hazırlaşıp maçtan maça mesellerimizi koyuyor ama öndeki bu mesela 5-10 kişilik bir şey. 2 yıllık çempiyonat oynuyor, bir Avrupa Ligası'nda, Çek Ligası'nda ve Cem bir mevkiyetimiz var. Biz de Avrupa bir kadar belgeli ama galiba kazanmaz olur. I think you gave a lot of confidence in Mati Suarez. Do you keep on giving that confidence? If I'm not going to give confidence, then I'm there to give confidence to my players. Some they need more. When they are coming like Martin from a long injury, 2 years. He have extraordinary qualities that he showed in the past. And we hope as fast as possible that his form is coming back. Physically he's coming better and better, so I'm sure that we give him confidence. But we're going to look match by match. Sağlamdan ibaretli ki çok inanlı danışırsınız. Bu inanmadan ilerleyelim. Baş mesele cevabı oldu ki ben öz futbolcularıma inanlılık vermeye çalışıram. Bəziləri var ki, kişiliği zədələn sonra qaynet var. Baş riski konulardan o qaydasına düşür və mən onlara əslində örnəklə və inanlı danışmaya bu işlərini verməliyim. What do you remember of your previous visit? What do you remember of your previous visit here in Azerbaijan 10 years ago? Yeah, it was not good there. Home game we win with 5-0, I think. Yeah, and then here we came like tourists, and I think we lost 0-1. Bad game, a lot of soldiers next to the field, and more soldiers than supporters. So for the rest, it was not a good swimming. Azerbaycan'ın ilerlemek seferinizi hatırlayırsınız. Cevap öyle oldu ki, birinci oyunda 5 Nisan'da galebe kazanmışlar. Sonra Andrei Peçov'la giderlerinde. Cevap oyunda 1-0 uzlu, çetin oyunuydu. En çok yanında kalan bir biz turist gibi gelmiştik aslında bu oyuna ama meydançların kenarında daha çok asker gördüm ve 2 azar geçtiler yani. Hatta kalan bakan bunlar ibaret. Is it gonna be dominant tomorrow here, or do you have to play with good organization and maybe counter? I'm seeing from the question of our press that we think that Karabakh is a second division level. Believe me, it's a very good team. So if we're going to be dominant, we try to be dominant in all the games that we play. But it's going to be how the opponent is going to allow us. Also, tomorrow I think it's going to be here 32,000 people, which is going to cheer it up. How we think that we want to win this game, I think the home team thinks the same. So it's going to be a tough game. We're going to do everything in our power to win the game. Sual ki ilk şeylerden üstünlüğe yaşarak seyredilmeye çalışacağız, yani anlatır edilmeye çalışacağız. Yoksa daha teşkilatlanmış önünde eşitliğine dikkat edeceksiniz. Baş mesele cevabı olduğu ki aslında prezidentin açıklamasına bile görünür ki Karabağ 2. divizyon olma seviyesinden böyle değil, çok güçlü bir getirdiler. Biz galibiyet kazanmaya çalışacağız, önümüze geleceği ama herhangi bir de
we're progressing as a team. It's normal that we're still building, still searching for the best formation, the best way to play, and it depends also on the opponent. So we create a lot of chances, but we didn't score all the time. And one time is going to come. It's positive that we create a lot of chances. The work point is that we need to finish it, to score more. And we know that we're working hard on it. And we hope every game who's coming that we're going to be more efficient. Sağ olun, belki bu oyuna bağlı aslında spesifik düşünceleriniz var mı? Yani neyse üzerinde işlemişsiniz mi? Cevap verdi ki, ben deyim ki komandanın oyununda ilgili ilk şart var. Hal-hazırda karışlayıp komandanı kurmakla meşgul, en yaxşı heyyətdə, en yaxşı futbolçular seçmeye çalışır əlbəttə. Ama deyim ki oyunlarda çok gol vəziyyətləri yaradılır, ama gol vəziyyətlərinin həqiqətən çox gol vura bildirik. Diğer tərəfdən sevindirən məqam belə budur ki, gol vəziyyətlərimiz çoxdur. Bunun üzərində iş gedir, gol vəziyyətlərə yavaşlanılması məsələsi. Olivier, another quote from your interview this morning. You said Ronaldo and Armenteros play at Karabakh. We should feel happy that they play there, not at Anderlecht anymore. So you should feel confident because they left. Can you say a bit about the strengths of the Yeah, very good players, yeah, they have good pace, good skills. Yeah, they can kill a game, they have a nice action, yeah, they have everything. But here there's a lot of concurrence, and that's why they didn't play. I think tomorrow they will show that they deserve to play an Anderlecht, but it's my task to stop them, and I hope we will stop them tomorrow. Eyvah göre bağlısı var ki Qarabağ onun üçün bu oyuna ayrıca motivasiya olacaq və düzün göstərmək mənasında onun üçün cavab oldu ki, çox yaxşı keyfiyyətlərə malik futbolçudur. Sanki burada da öz üçün bir yaxşı yer tapıb, sabah əlbəttə onun böyük motivasiyası olacaq, bəkləməyə çalışacaq və yenidən Anderlechtdə oynamağa layiq olduğunu ispat etməyə çalışacaq. Bu mənim işimdə onu dayandırmaqdır. Mən əlimdən gələcəyəm, onu dayandırabilirim. No more questions? Does anybody replace that jet lag might influence you? No, I don't think so. We prepared everything for this trip. We went last night on an hotel. The players have second day after the game is the worst day for the footballers. So if we was coming yesterday here, I think then we was feeling the jet lag. That's why we trained afternoon. We went to the hotel. And today we had a very good flight. We was on time, and our players they had 2 hours to rest also, still in the hotel. And we're gonna keep going on our hours. So we're not gonna change the hours of Azerbaijan. We're gonna work in our hours so that the biorhythm of the players are not gonna change until tomorrow again. Sağ olun ki bu vaxt fərqi ne derecede komandalarına təsir göstərəcək. Baş-başda fikirlidir ki, daha derecəsi bizim üçün daha yaxşı olardı, ama bu məsələyə çox çalışıb diqqət yetirməyəcəyik. Hal-hazırda hazırlıq komanda öz Belçika saatı üzrə aparılır, yəni Azərbaycan saatına yollaşdırılmışıq. Yəni əvvəlki orada hansı sistemdən saat hazırlaşdırılsa, eyni vaxtda daha burada hazırlaşır. Does Olivier share that opinion? It will not influence the game. I respect the choice of the veteran. But how do you feel? Tired or not? I'm tired, of course I'm tired, but we have still this night, and afternoon we have a siesta, and I think we will be good for tomorrow. I hope. Ben oyuncu da məşqçi fikirlərlə razıydım, yəni təsir edəməyəcəyinə bağlıdır ki, başlı məşqçi fikirlərlə hörmət edirəm. Amma həmçinin yorğunluq da hiss olunur, gəlmişik, indi bir qədər dincəlmişik, sabaha qədər də gücümüzü verməyə çalışır. Did you watch their game against Tottenham and were you impressed? What did Jan call you about it? Or? No, but that is something for tomorrow morning, so I think we're going to watch the game. We don't know so much about this team. I think everybody doesn't know so much about this team. So that's for tomorrow morning. But
say, local, stay in the bureau of Belgium. That means that players here at local time can go to sleep late at night and wake up quite late tomorrow. Yes. Yes, there's a bit. Because it's in dark time it's very late in the game, and then if you change the time, and you're gonna go very early to sleep today, and tomorrow you're gonna wake up very early, so then you feel the jet lag. So if we stay in our time, I don't think it's gonna be a problem. I have it before with the national team here, same way, and we keep on going with our time, and it was okay. Son belirledi eğer 5 tavatıyla anlaşırsa demek ki futbolcular bugün rahatlıkla gece kalacaklar ve sabahta gece olacaklar. Baş meçhildeki bu belirdi. Nezansızca sabah, oyunda sabah geç olacak. Bu kaydına biz daha böyle eğer tez dursak vaxtında etmiş olarak biz ve düşünmüyorum ki bize asıl kabiliyet yaratır. No more questions? Son olarak buyurun. Statistikaya nəzər yetirdikdə Azərbaycan klubları Belçika komandaları üzərində ev oyunlarında üstün gəliblər də qələbə qazanıblar. Neftçi Anderlecht üzərində Germinal-la həmçinin və Qarabağda Brügge ilə görüşdə, məhz bu stadionda. Yəni bu amil sabah Anderlechtdə mənfi təsir göstərə bilər. The question is that if we see the stats, we see that the clubs they win all 3 games to play their home ground. For example, if you won Germinal and Anderlecht here, and Karabakh one time they won Bridge. So the German says that if this thing will reflect the Anderlecht tomorrow better. Oh, it's not going to affect us. We know Karabakh very, very well. We scored them already 3 times. Our man was here against Nevşehir, and he stayed here all the time. After the training, we're going to give to the players a wider theory about Karabakh. We know the strongest points. Ronaldo, Quintana, Richard are the strongest point. Mateus who's coming and he's integrated easy on their game. They're strong at home. Like I said in the beginning, they didn't lost this season ago. So we know them enough. But we know also that they have weak points, and we're going to try to use it. Bizim çok uğraş bir kaygı yoktu aslında. Böyle alsaçlar olmalı. Esas mesela Galatasaray oldu. Biz onların keyfiyetlerine belirledik. Genişmesinde arazileri olmaz onlara. Hemçinin futbolcularımıza da məlumatı vereceği, ola ki her şeyi tanıyırıq. Reyvan'daki imtihanlar için iyi devam edecek futbolcularımızdır. O komanda kadar məlumatımız var ama hemçinin bu məlumatlarını da düzgün yorumlamaq lazımdır.